umugambi mubisha wo kurimbura Urwanda wapfubiriye mu biganza bya Felix Tshisekedi, ikintu cyababaje perezida w'u Burundi Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye. Ni mu nkuru irambuye na mugenzi wanyu MC Ntutu, inararibonye mu itangazamakuru akaba n'umushakashatsi ku mwumbe dutuyemo. Inama zarakozwe ndetse mu byumba by'ibanga. Ubugambanyi bukomeye hejuru y'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cya Kongo cyagize inshuti ya hafi cyane n'igihugu cy'u Burundi, mbese uko ubona Uburusiya na Belarusi. Ubugambanyi bwarakomeje ku buryo igihugu cya Afrika y'Epfo nacyo cyahawe iyo nkongi y'urwango. Tanzania ukongeraho n'abacanshuro b'abazungu Felix Tshisekedi yararakodesheje abishyura akayabo k'amadolari menshi y'Amerika utabariyemo ya mitwe yose irwanira muri Kongo. Felix Tshisekedi asapotinga mbese umugambi wari wo kurimbura u Rwanda igasibangana ku ikarita ya Afrika. Dore urwiyenzo naha rwatangiriye amagambo mabi y'imbwirwaruhame za perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ugarari mu ntara ya Kirundo. Mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, bariya turaziranye mu Bugesera muraziranye. Kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze batonesha, ubu nibwo badushobora. Mumwibutse muti muzi mu Kirundo aho byavuye. Mbese urebye neza bihura n'imbwirwaruhame za Felix Tshisekedi avuga ko azatera u Rwanda akaronyukanyuka, kandi yabivuze inshuro nyinshi cyane. Ibihugu byose byo mu muryango wa SADC ukongeraho abacanshuro hamwe n'Ububirigi bose bageraga mu bihugu 7. Ibyo byose byashimishaga perezida w'u Burundi Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye. Yageze naho avuga ko yiteguye rwose gutanga inzira maze u Rwanda bakarutera, ariko nyamara rucira mu kasongo rugatwara nyoko. Abaje mu ishusho yo kurwana n'inyeshyamba za M23 nyamara ho bafite umugambi sekibi muri bo ngo kuzabanza gutera u Rwanda maze ngo barufata bikaborohera kwica byihuse M23. Intasi z'igisirikare cya M23 nabo bakomeje kwishishikira rwose, ari nako bakomeza gushakisha amakuru y'aho umwanzi yaturuka. Leta Kinshasa na leta y'Ubujumbura n'abajenerali na SADC bari baryamye amajanja, intwaro karundura zashinzwe iminwa yazo ireba i Kigali, bari mu cyumba kibanga iryo joro mu mujyi wa Goma. Umugambi karahabutaka ugiye gusinywaho n'ifirimbi kuvuga, maze bakerekeza za misile zabo nyinshi zari zavuye mu Bubiligi ndetse no muri Afrika y'Epfo. Muri uwo mwanya ibyari inama byahindutse isosi ndagara mu Kinyarwanda cyiza, bavuga ko isosi yariwe n'inshishi. Umwe mu bajenerali wari muri iyo nama yo kurimbura u Rwanda yarasohotse ajya mu kindi cyumba kugira ngo atange komande, ubundi bakore ku rutsinga. Agihamagara ku cyombo cye aho kwitabwa ahubwo yumva nyiramubande zimuvugiramo. Niko kongera guhamagara bamwe mu bajenerali, ariko network asanga yavuyeho, atazi ko abana b'abanyamurenge ba M23 network bayikase. Makanya nko guhumbya umujyi w'Igoma wose wari wafashwe mpiri n'aba bana b'abakomando ba M23 bazwiho ko bafite ubutasi buhambaye. Mbese binjiye mu cyumba cya communication bucece cyane, maze babanza babakopira amashanyarazi wongiyeho n'iminara ya network, kandi iyo ubuze network aduyi akwica byoroshye kuko nta butabazi uba ufite. Ni muri icyo gitero rero gikomeye aho Felix Tshisekedi na mugenzi we akadasohoka bari biteze kumena champagne n'amaciyazi menshi, ahubwo bagiye bumva abajenerali ba Kongo n'u Burundi bose bafashwe mpiri. Ni muri iyo minsi n'ubundi perezida Felix Tshisekedi yari yemereye perezida Evariste Ndayishimiye akayabo ka miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika, kuko perezida Neva yari yamwijeje ko rwose ko u Rwanda bazarutera bakaruriya nk'abarya umutsima. Nyuma y'icyumweru kimwe umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi yagendereye perezida wa Kongo, maze nawe aramwirengagiza kuko ibyo bari basezeranye na perezida Neva yari yabitsinzwemo. Muri iki gitero u Burundi bwatakaje abasirikare benshi cyane ku buryo byatumye bamwe mu basirikare b'u Burundi batangira guhunga. Televiziyo yigenga izwi ku izina rya Mama w'Urwa Gasabo yagendereye bamwe mu basirikare bari bafashwe muri b'u Burundi, ababajije icyo barwanira, nabo babasubiza bavuga ko nta mpamvu yumvikana yo kurwana n'abanyarwanda, bati ahubwo ni inyungu za perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko twebwe kuza muri intambara nta mushahara tubibonamo, usibye umushahara w'ukwezi nawo w'intica n'ikize duhabwa. Mu gihe Felix Tshisekedi yishyura ibihumbi 8 by'amadolari y'Amerika abacanshuro. Ese koko twemere ya mvugo ivuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa? Abantu benshi bakomeje kutwandikira ku bijyanye n'iyi nkuru, ariko icyo twakwibutsa abakunzi bacu nuko u Rwanda rutateye Kongo, ahubwo ari Kongo yateye u Rwanda. Bityo u Rwanda narwo rukora iyo bwabaga, rurinda imipaka yarwo. Niyo mpamvu muri ubu bugambanyi bari bahisemo umujyi w'Igoma kuko wegereye bya hafi cyane igihugu cy'u Rwanda, bityo kurasa i Kigali byari kuborohera.
ibihugu byinshi byari bihanze amaso Rwanda kugira ngo barebe ko rutwikwa rugashyirwa hasi, ariko nyamara ntago bari bazi ubushobozi u Rwanda rufite. Nyuma y'ibyo bihugu byose byari byishyize hamwe uko ari birindwi kurimbura u Rwanda, biyobowe na Felix Tshisekedi na perezida w'u Burundi, bazanye za misile kabuhariwe, yewe bagerageza kurasa i Kigali, ariko basanga ikirere cy'u Rwanda kitavogerwa. Isi yose yakomeje guterana u Rwanda, nyamara ari ikibazo cyumvikanaga. Niko u Rwanda guhita narwo rufata umwanzuro wo gutera u Burundi bwari bumaze iminsi buzengereza u Rwanda mu mbwirwaruhame za Perezida Neva, perezida w'u Burundi. Perezida w'u Burundi akimara kubona ubushobozi bw'u Rwanda mu gisirikare n'ibyo byose byari byababayeho i Goma, ni ukuvuga ngo barashe batabanje kureba neza imiterere y'ikirere cy'u Rwanda, ariko systeme y'ubwirinzi y'u Rwanda yakoze akazi kayo neza cyane. Iyo u Rwanda koko ruvuga ruti reka natwe twirwaneho turekure za ballistic missile zacu, nta musirikare n'umwe w'u Burundi cyangwa Kongo wari gusohoka i Goma uwo munsi. Perezida Neva amaze kugenzura ubudahangarwa bw'umuturanyi we, maze ashya ubwoba, atangira kwitabaza amahanga asaba ko habaho ibiganiro, nyamara mbere ntiyabishakaga. Amezi 6 arashize, umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubayeho, kandi ikindi kibazo gikomeye ni ukutizerana kuri hagati y'abasirikare n'abapolisi mu Burundi. U Burundi bwakomeje kugira ibibazo byinshi imbere mu gihugu, birimo kubura peteroli ndetse n'ubukene bukabije, aho usanga ingufu z'igisirikare cy'u Burundi zakabaye zikora imbere mu gihugu, ahubwo usanga zisohoka hanze kujya kurwanya abaturanyi. Nyamara ushishoje neza usanga u Rwanda ntirwigeze rushotora u Burundi, kuko kuva na kera u Rwanda rwatabaraga u Burundi. Igihugu cy'u Rwanda abahanga mu kureba bakigereranya nka Israeli, kuko u Rwanda rwihagije mu bya gisirikare, gifite ibikoresho bihambaye bikomeye birimo guhanura misile yose yaraswa ku kirere cy'u Rwanda. Usibye ibyo, u Rwanda rufite systeme y'ubwirinzi bwo mu kirere utasanga ahandi hantu hose muri Afurika, usibye ibihugu 7 gusa, ariko nabwo ari Maroc na Algeria nibyo bizwiho kuba bifite systeme y'ubwirinzi ikomeye yenda gushyikira iy'u Rwanda. Dore impamvu ebyiri igisirikare cya Kongo kitatsinda RDF y'u Rwanda. Impamvu ya mbere, abasirikare ba Kongo nta mushahara bagira, niyo mpamvu no ku rugamba iyo umwe apfuye agenda yiruka abwira mugenzi we ati singiye gupfira ku rugamba, mbanahembwa, ubwo nimpfa umuryango wanjye leta izawibuka. N'impamvu ya kabiri itatuma igisirikare cya Kongo gitsinda u Rwanda, nuko ingengo y'imari igisirikare cya Kongo iri hasi gereranyije n'ingengo y'imari igisirikare cy'u Rwanda. Ubundi Kongo yakaba ifite byibuze ingengo y'imari igisirikare ingana na miliyaridi 5 z'amadolari y'Amerika ku mwaka, mu gihe bije yabo ingana na miliyoni 300 gusa ku mwaka. Naho bije y'igisirikare cy'u Rwanda ingana na miliyoni 160, kandi ari agahugu gatoya. Murumva rero ko byenda kungana n'ingengo y'imari ya Kongo. Iby'ingengo y'imari y'igisirikare cy'u Burundi n'ibindi bindi, usibye Burundi no gutekereza gutera u Rwanda, naho barasisasu ntiryarenga umupaka, kuko u Rwanda rufite ubwirinzi bwo mu kirere, bwaba ari ubwa misile, rokete ntoya cyangwa inini, byashobora gupfumura ikirere cy'u Rwanda. Icyaba cyiza no kumvikana, maze Perezida Evariste Ndayishimiye akemera agashyira hasi baro. Abaperezida babajirije u Burundi, imibanire yabo n'u Rwanda yari imeze neza, ariko nyamara bigeze kuri Perezida Nyiricyubahiro Neva ati kwangu ni moto moto. Ntawakota umuriro w'igisirikare cy'u Rwanda ngo awushobore, ahubwo abahanga mu kota bawotera kure, kuko wegereye urashya. Nakoze kudukurikirana, wabateguriye iki kiganiro ni MC Mututu, intabare bonye mu itangazamakuru, nkaba n'umushakashatsi kumbe dutuyemo.